Lawngtlai District in kumsum di panga Silver Jubilee Ma-Ngheta Jubilee ringnata na kumsu long takin kakonge. Go chuang le. Chung nu ber kan pathian min mai tu district mi ve te hi kan nu le pa te khan an du thina ma selang in rem ru thuna lo chuan kan nei mai thei lova kan khua yan DC om ferok setia kong kan so te a oma ma selang in a om mai chuang lovani amaro chi rem ru na hun bi lo kim nu chuan kan rama kan khua hian DC te polo omin district san te kan lo ni ve ta a chutiang chon kan thlir le be se ang takin district khat in en kol na noya kan om ta ku hian lalpa kong rang sangin na som na imal som na kan domani ti kan thri ani chuwangin foin ni Silver Jubilee kan lom hian kum som di le panga chunga ma som na le than len na mi puite ril ruwa le kan ko sakna kong rang sangamin pek te wangin kan lom alom thu kan rin cheni ti chuan olal pa I thu kan huangin mason zel tur kan ni a Silver Jubilee kan lom na tang hian kan district hian mason na ra bithar kong rang sang alora a India Rama district nufual an chiar zinga tel tawlafa district mason an chiar zinga kan tel na te
aloni thei na te tiang chon zirna lama le kan thil ti khong rang sanga tun hun kan man hi kan tan ra bi thar lo ni se ti kan du ani cho wang chuan kum som ni le panga min roi a pialam min la roi le zel tu kan pathian nangin chungmal som na te chu kan district a hian ron thlen te la ti chon he district en call tu kan deputy commissioner te le an tho pui rang te office dang tanga district office thok tu rang te nangin tran pui la helai mun ti ma son tu le helai a mi pui te ta na thok tu ra ron kal le oman ni ang taka an ma so na an rong bo na an mo kuna chan fo te an tho the na turin lalpai mingin mal kan so ma itharau thiang nim froi ne chan pui na kan til sake ti chuan hei puin nia Silver Jubilee ro pui takin kan lom theya lom thu kan thil cha kan chief guest te po nangin hunram chang i siam sakadam takin kan zinga he kan district kan ni na Silver Jubilee kan lom na te min wa pa min froi theya au ma wang point lom thu kan thil che ni ti chuan kan program le kan thil ti tin re ngai hian lalpa nangin ro pui na changla ni chena fakla kan ngai thak ta kan khan nang man ro mineral sakang che lali so krista min chung chukan ti la che amen ti chin kha un pan ni salangin amen Reverend H.Biakzaua lai General Secretary eleki ge big assembly chunga lom tu kan soye ole tuna chuan kan program tle min kan ti dang lam de wanga Jubilee ki cutting kha kan ti masadon ani tuna arwa man tu turte kha dais lama phei tola kan Jubilee ki khi kan khwalian in min zai sak don ani Lawngtlai District DC lampang kha de he Tendang surprise to me ni kan ringa bom diam pui me ro ni chopa area kan shelava buat sai tu te ni pui mi ta ro ki tai tu ra kan ngai ni kan man na ni hian ke ki lo takin nakate ko tu wa ta ni lo be ngau le wow mi pui te ko be ngau le hey silver balloons air balloons te tu na kan chwa me kan ni in kan zinga hian mual liam te po an lo om ve to nol maya DC Office an tho lai le an pension to tua mual liam te an oma Vawiin ni a hian kan zinga an chung te po an om kan ringa kan tor puya tin kan thian te mi ka santa hi kan sun ani ti lan tirnan Vawiin ni a hian sun na hun kan mang dona ama ro chu an mani sun na hun kan man ma hian Vawiin ni a mual min liam san to te ming karon puang chuak phot don ani pakhatna chuan puzaminga MCS ani hi deputy commissioner Lawngtlai in alo om to a tin panina chuan pu H.Biakzaua MCS SDC ani hi Lawngtlai a om lai a boral ani a Lawngtlai tengin a rawng hi kolisip lama lakthla kani Dr. Andrew Leremrata MCS ani hi SDC alo om to ani a pusi than hinga PVL chuan vora UDC PF zo than moi LDC pubi ngak moi a driver pungun uka driver pula sang zwala LDCMR puti lan ming moya LDCMR puthang kima puthang rwala pu phurbu Hebron pu jetha puthang leya pu S siko puthachina pulaldanga pusi lian zwala pushang linga ani kha group T staff vek tenia tin pu alan larambe se ani hi MR athok ani lain chatwan ramin pansan ani tuna ani sunan hian ngoi ringin minute khat mi puite kan dinga nga hetilai ringin hun kan vongdon nia kan chief guest om tak H.Biakzaua honorable deputy chief
Deputy Speaker Mizoram Legislative Assembly kan MLAs tak Lawngtlai West BL2 pu si Munlian Chunga kan Executive Member LADC tak te kan MDC te le kan Hun Sermin Man Saktu kan Head of Department le Head of Office tele kan Special Invitees te kan media le Vawiin nia ron kal khom zong te masain H.Biakzaua I kan som na te ngai pui moa minon tel pui Vawiin masain lom thu kasoya he program kan Jubilee program a hian kan lo long cheu ani Till the day ngày tua trang hẹn irin nong min mukti cây trong cái lô hi chân em lô vi chân cái lô ma ila in the thô min mukti it true zero ai kan Silver Jubilee pual souvenir magazine a hian kan DC culture tele ko ham soi tu te CEM te atangin chibai buk mala thu cha paruk dani a tin Lawngtlai District lo pian chu dang te helai lo thop to mi then khap te na district bulo tan chhoda an experience an ziak te thu ziak chi sang paruk aum boka thalak he nge mozat dania Jubilee pual ha pakhat aum boka hi Lawngtlai District ta na document poi mo tak tur nakin zela thang thar local zel tur te zirlai le thil zirbing du te poina an la ron tur document poi mo tak ani dona voina hian he Lawngtlai District Silver Jubilee souvenir magazine hi Lawngtlai District mi puite le zoram mi puite adu piang tana an chiara an man tangkai thei turin lom takin katang sare kan Chief Guest tak pu H.Biakzaua Honorable Deputy Speaker Mizoram te kan MLA tak vinamiron telpui thei tu pusing Munlian Chunga te LADC lama kan thopui te kan khu te kan EM le MDC vinamiron telpui zong te hetlai huna voina Head of Office le Head of Department rang kan som miron telpui tu zong te abik takin kan soidel du pokachu kan misom te zinga headline office lo thok to lo kan pensioner te ron ngai poi mo ron kal tu te kanan inchunga long thu ka ron soile duwa kan soilan bok tu ra chu kan SP pu lokeshwaran voina miron tel pui tu te Lawngtlai DC officers and staff mingin chibai kan buk tu chewa tuna hianin atlang puin Lawngtlai District ron indin so dan kan ron tar lang don ania detail zo taka video ne na han ti pokha cha kom rolin kan man ro kan ne am Lawngtlai mi te kan han dap kwal ang kanan en kwal khanin du thu sama fi taka han en tira video ne na han ti kha kan cha rolin hedia han ti tak mai hiram chak zokin kan thria da wangi ti hian kan an soi mai don ani ti kha kan soi lang asatu ani Lawngtlai District hi kum Lawngtlai bi ka hi kum sama ja ko som sari pasaria khanin civil subdivision ni turin honani alo ni to a honani role hian in civil subdivisional officer civil in a thut chil ngala kan souvenir a hana chanchin kim changjok te pon nakina en tur omanga kan chia thau doni ti kan soitel du ngal pokani SDO civil som kan lo nei to ani ti joining July ni som hi pakwa sangkha chakwa som ko pariat akhanin order Mizoram Sarkar order chuaka chuanin Mizoram district sang te Aizawl district Aizawl North district tite Aizawl South district tite Chimtuipui district po Chimtuipui East district le Chimtuipui West district nia bifurcate aloni ani chu July ni som ni pakwa sangkha chakwa som ko pariat khania ti chuanin order a chuan he ti hian ngai ziak nge a
Jubilee West District. This district shall comprise the areas covered by the Lai and Chakma Autonomous District Councils, excluding the areas under Sangao Assembly Constituency with headquarters at Lawngtlai. Di nalawin siya kani. Chuan order chuan in khati hunlai kan Chief Secretary Zomta Pulal Fakzuala Khan minga sai neih. Di chuan Sangao Assembly Constituency bi ka chu Jubilee East District noya chu ti hunlai chuan alola petani. Di chuan July ni somni pakwa tuna order ka soitak sang kha chwa somko pariat order den chen chuan in kami kum tho September ni som pariat sang kha chwa somko pariat chuan in Jubilee West District ming puturin kati hunlai kan minister Government of Mizoram kan minister pu ST role ka chuan in lungphuni na hongta Deputy Commissioner ina apisa alwa po chu kan heavy Deputy Commissioner pisa po chu alwa lungve tamala chuan Deputy Commissioner masaber chu pu enzo ku nga MCS chu Lawngtlai ani ti chuan September ni som ni pali sangkha chakwa som ko pariat afek chuan order dang chuak le civil subdivision po chu sadar subdivision ni turin thla khani le Lawngtlai Assembly Constituency a huamang tin order a henaron chuak vele ni ti chuan ni chena ka soil ta kang khanin SDO civil som te kan lo nei to kha khami a khanin SDO civil kan nei lai pusi that kunga chu SDO sadar ni turin ani kha SDO sadar masaber lo ni tabok ani ti chuan kumalo kal le June ni thung sangkha chakwa som ko pakwa khanin o sarkar order ron chuak vele Jubilee West District ti po chu tuna kan mingput lai Lawngtlai District ti mingputur chuan thla lo ni vele ta ni ti chuan June ni som pathum sang kum sang ni chuan in sarkar order danga chuak vele tuichak civil subdivision kan ti mai thin Sangao civil subdivision ti in minga thla ka a headquarter po chu bol pui ni lovin Sangawa sona ni boka chuan hun alo kal le zela October ni sari sang ni le panga chuan in Sangao civil subdivision area Siha District noy om thin po chu Lawngtlai District noy om turin siam remalo ni le ta ni ti chuan tuna kan din munang hen kan lo om chho thei ta ti na ni chu ti chuan in atira tang chuan in tuna kan district kan Deputy Commissioner zom ta pui chan hing tanga tiam hian in DC himi som pakwa kan lo nei to additional DC himi som pali zet kan lo nei to poka Subdivisional Officer Sadar SDO hi mi som pariat kan lo nei to boka Election Officer hi mi som hi panga kan lo nei to heta kan soilan tel du chu Extra Assistant Commissioner hi pani kan lo nei mana hi Election Officer tura siam rem kha ani nge ti chuan Sub Deputy Commissioner hi kan Vawiin tu na mi ten en zong zong mi som thum pani kan lo om to Superintendent pok mi paru kan lo nei to boka ni chuan Deputy Commissioner Office Lawngtlai hian tuna hian in kan Vawiin officers and staff zong zong nen mi som kwa kan omme kani tikha district enge chungchang ron indin chodan tangpui aron tarlan thei chu ni ta sela ti chuan Mizoram le Lawngtlai District te pathian in mal som zero se kalome Pus Samuel I'm boss saina tha in ngai noma beng var thak le mai chunga lom thu kan soi Sain Lawngtlai District Silver Jubilee lawmna local committee Vawiin H.Biakzaua Vawiin Silver Jubilee lawmna hun hmang tur hian huneng ma chang khan kan ami buat sei to nikum akum somni palina September ni som paria sang ni somni patni chang khanin ril ruin helai ni kan lo clear zone ve to chuanin helaya Lawngtlai District ina Silver Jubilee alo tlin lawmna tan hianin ni somni patni March sang ti somni pathum khan DC Office officers tele DC Office Welfare Committee te chu khomin Silver Jubilee Organizing Committee alo rat to chu Silver Jubilee Organizing Committee chu March ni somthum pakhat sang ni somni pakhat khan committee masaber nein chut khom ani chu mi committee chuan sub committee shang peng pangate kanin siam ve chu kan sub committee shang te chu program sub committee fundraising sub committee souvenir sub committee publicity sub committee tele refreshment sub committee te ania heng sub committee member te hianin kan ke mani DC office kan staff te ka
subcommittee member shanga te hian ruat an lo nia chuan mo phurna te in siam remin kan in sim fela he in what say na kan Silver Jubilee ta na kan in what say na hian subcommittee te ba ka main organizing committee te committee sa jong hi Vawiin voice som pakhat committee nei ani to ani tin kan staff te DC office staff te hi Lawngtlai DC office le avel helai program kan siam the na hun moi taka kan lo ti the na tan hianin natlang an thok rim em ya September nili achang khan natlang hi thochen to ania ni tin natlang hi tho ania chu me ba ka office kal ni lo in rin ni ya te po natlang hi tho ania chu ti chuan kan natlang ne to za zong hi voice som ni chung kan long natlang ani he Silver Jubilee lawmna tan hian chuanin Vawiin hi Silver Jubilee ni tak ani lawa kan shechihuan kan programa kan duan lok ni som pariat ani taka khan lo mangu ti in kan lo in buat saya ama som ni po kan un sun chuak to he ni a chen khata chuan kan lo hu to te po kan omang ama ero chu kumin hi MLA in than kum ani a ke ni DC office te na kan thune na pya lam Election Commission of India in election in buat sai na tan training te exam te a ko wangin Kamini ni suang pariat khanin Lawngtlai khan kan tak lo wangin kan han sui hawa chuan Vawiin ni som ni pasari hianin rem chak zo ka nge ti in Vawiin lum tur hian ro manna kan lo siam ta a Vawiin Silver Jubilee lom tur lo kal zong te ne da Silver Jubilee chi bai kan buk cheu ni kalome Pimmal som tluangi superintendent le Secretary Silver Jubilee Celebration Committee chunga lom thokan soye ole tuna chuan thu soi toi ngai thlak no hun kan nei tonga pu singu lian chunga MLA Lawngtlai West tuna thu soi turing kan som donani Kan Chief Guest, the Honorable Deputy Speaker H.Biakzaua, Lawngtlai DC, Lawngtlai SP, District Council, Kaniyam Zam Tak Te, NMDC Tele, Vawiin Silver Jubilee Lawngtura local officials Tele, staff Tele, Mipuyemi Zam Vawiin Chibai, Abu Kachium. Hey, two toys so inatia MLS, CM, LDC, CM, CADC, and Tia, and local Vega, and Vai, I hit all down in Vawiin Ayan, Patian, Acha, Katia, He Silver Jubilee, Kenna, Patian in Kanuna, Milazovea, DC staff Tena, He Silver Jubilee Celebration Committee na, MLA Kaniyanga Tusoy Vena Hun. Min beve hi kalom tak zet ani Vawiin hian he hun kan man lai hian Lawngtlai District na DC ani ve theina tur atana ma lo la tu te theina zong lo manga tha le zang ngai tu na te lo sen chin tu te kan chian te aming mal po han soi ka du chu mani loka khan kan ram roi tu ro pui tak Pu F Rangnuna X CM Mingolam Santa Teka Lawngtlai District DC kan nevena turatan CEM Chief Executive Members ani lai ani a Mizorama Pu ST Rualiapa Minister of State ani a Patian le kan hoto de du saknain kepo Executive Members, District Council, Kani Velai, Ani. Emi Lawngtlai DC, Aung Theina Turatan Hian, Kan Ho Tu Te, Nung Zui Ve In, Theito Pin Chan, La Tu Te Singa, Alung Tu Pakat Te Dewa, Kalong Ve Tawa. Vawiin Kumsong Ni Le Panga, Along Kengta Hi, Aro Pui, Kati Ani. Vawiin hian thang thar zok te chuan kumsum ti pangakal ta lapiang lo te po Vawiin kan hun man na hian inomang ti kring tunma chuan Mizorama District Pathum Aizawl District
Lawngtlai District Jubilee District ti auma tutatang chuan sa zuka songkwa le pariat sawakan kadihun laya surkar celtu pulal thamhola Congress kai ruai kha Zorama District da bel turin ruam hanna siama chunga chuan champhai te scholarship te Sept te ani Lawngtlai le ma mit kantel ve lova nasak takin Lawngtlai DC kan nei theina turatan hian minister rang te party ho tu rang te lobbying nein pu evrong muna famta CM ni lai khan district council ayo ong te point ma kan lo la a kin cabinet minister meeting kan ayo pu ST rualiap auma ani point thayang angin ma ala a vaina hian kumsom di panga kanolom theita hi aro kui kati souvenir kan ena kan release ta khan Lawngtlai District Deputy Commissioner Office kan nei na kumsom ni le panga souvenir khan sa lo songkwa le pariat September ni som pariata helaya inauguration program ang chi ta khalang ve sela avakim don mo katia souvenir ani mekline tun haya mi de vat alang ta khan alu turangin na tihu lo de mo kati ke ini khabalang ve la ila ti lam ni lovin Lawngtlai District DC Office honni ta khan tha kha lak ve trep khani a achan chu kangai thak ta kan khan souvenir hi Lawngtlai DC Office suina tan le record pakhat ani awangin apoi kati angreng biawa chun voina hian tunma chuan sai hadi sinwaya kan ni a ongeng kima sai hapan nangaya hunkal ta dawa phei chuan tuna kol choro thilom lowa tuipui ferry atanga kal chin hi ani tuipui ferry a marbo ta kai ani a tunang fur top lam September thate October thate ro tuitam kuma chuan marbo kai theilovin harsanatam tak kan tok chin ani tichon Lawngtlai District alone veta ga chuan keimani in enkol na tur Lawngtlai District a cheng te pasom na tam tak kan lo nei pha office in enkol na kong chumsa ga poni se ol sam na tam tak kan lo nei ani Lawngtlai District a pian don hian keimani Lawngtlai District lai district le changma district te kan nei chuan sai ha lama kan unau mara district ten an mani chawa Marathonoma City Council area DC pakhat an nei bi ka kha sarkar angin rem anti chia lova har sak na po kan to ani sumiwa chuan engpo ni sela tuipui saklam lungzel krumatanga pam khotheng hi chu sai ha district a bet phot sela chu ti lo chuan DC Lawngtlai District kini le sakma kaning kop chuan mara ma ni ni mai tu rakha kati hun laya ro rel na po khan rem atilo ani chuwangin tui chak tia kan lam chin ani a tuna Lawngtlai East constituency tui pui chak lam pang hi sai ha district noi ani mu chen auma politics a in sir thena te auma ulal than hola kai ruai district council a purong huna kai ruai congress party chuan life paten min chen rangani ti ten politics platform a sel na te kan tok hiam ani amai ro chu kan ho tu te din ruak abul tan na tan chuan district kan nei theina tu na ni chuan eng ti po in nei phut ila annuwa next step a hei chu kan zoi le don nia
ti in kan ho tu ten ngai tu na an neia chuan ngai tu na chu voinia chuan atakin ti puitin alo ni a lai autonomous district council area song song te sakba autonomous district council area song song te Lawngtlai district a pakhatak kan thei hi alom tak zetin ke hia eruam hanna kan ho tu te mi thla lo voinia ataka kumsom ni le pangana kan lom thei hi aro pui tak zet ani kan hun ser bang tu ten alo soi tong khan in building infrastructure ani emo road communication ani emo drinking water ani emo health care ani emo kongkin renga Lawngtlai na district kan nei na kumsom ni le panga kan kalsum hian kasuita lang khan kumsom ni panga malaman na piang velote tan chuan om renga ngai na kan nei ani mai thei amara chu kumsom ni le panga malama lo piang to tu te lo he chiang tu te chuan he Lawngtlai district ina district kan nei kan ma son na tam tak kan nei te kan hu hian lai fa kan ni ang te sakma lai te bara te bru te pang te bom te he Lawngtlai district te tan hian mason na na satak kan nei thi hi aro pui ka ti a voinia hian he program kan man ne lai hian he district alo pian the na turatan voinia kan senior politician sa zo samsari le pania UT kan ni tir po MLA lo ni to pu sap liana biladam pui hi aro pui kati a voina han khoi takin kain ti thulam po nilwin mi puin kan mel riat nan min han din sak vere ete se katu sei lai yan pusa pa ka khoi takin nan ding te se oh ani hi kan ramtan mi lu ani party ate kan lo thokho fo do thina he district hian ma son se ti du ber tu te zina mi ani he district kan nei theina durata na mala tu zinga po hian mun pui mo tak lo lua tawa rol pui mo tak lo ple op chin tu ani ti kha voine han kan ta lang ve tel kher du ani voina hian helom na ni kan man na hian kan mala makan kal na tura ka DC staff le po tam tak noma alom kati tudi rual chuan ke ni Lawngtlai district ta hi Mizoram district a district nu fual ami cheng ate po mala son lo backward region grand fund mu thei ko pa nu fual ma mit le Lawngtlai district kan ni zaman chon voina hian kan DC zom tak le atho pui te le staff zong te le voinia officer Lawngtlai district a tanga local zong te egan district minen kol sakna hian aizo la te lungle ya te sersi pa te champa ya te kolsi pa te in lom to ni mai thei ke ni ero chu nu fual kan ni min riat saka kan ni angle kan molang angte kan na changkan lo ang te a min ena he Lawngtlai district hian ma alo son ve a district dang terwalak ke apen ve thei na turatan kan hun sen bang tuin khensin na dangin mai so nang uati khan in thiam na te in thei na te in fin na te in chak na te he district na ma asona he district a hian rural na dikle rural na tha mi pui huap mi pui sarkar mi pui DC office mi pui district office tan ni thau theina turatan thok tu da zong point mangai na le tu sak na len he district ki minen kol sak turin ka shomin ka ngen su ni e ka lome Who's known not only within the state but beyond for her unique singing talent and style.
She had been awarded with several music awards and currently has more than 2 million viewers in her debuting act with her very popular song, Hilhardi Masa, which was performed at the Tazol Award way back in 2020, if I'm not mistaken. Now we call upon Ms. Zai Hautum on the stage. Kanik zong zong itan gala, kading zong zong bene, itan gala. Chatu lula, nilin santi nohun kampam. Maksik walau rain kan kaki, tuai tulang ni lewat ten. Kalau lafang mulai berdeh, kau mulai kau minat so. Lawngtlai was built to MLA Zaom Takpu Sing Walyan Chunga kan DC SP kan EMT MDC Ramle Nam Tana Ram Ram Kabon Kui kan Ho Tu Koi Mo Musat Voina Anlo Tel Thea Head of Department Le NGO Rang Rang Te Pensioner DC Office Hello Tok Tole Senior Citizen Voina Silver Jubilee Mangtura Local Zong Zong Te Inva in Silver Jubilee Chibai Kabu Kacheu Pusoina Hun Chatak Mai Huna Kolian Angakahan Tehi Lom Katia Organizing Committee kan DC Nuaya Indin Tele Helai po sa itu tepo inne na lom thu kasoya hun lutak mai mang thea min roi tu kan pathian ne na po amasain lom thu kasoi du ani Jubilee mang tu rian kan hun sen mang tu kan GS LEKBK ka soifam kim trako maya Jubilee mangtur le Jubilee man chan te heng hun alo thlen dan te pathian thu tangin kan ngai tha voina kan hun sep min man sak tu kan GS e hun sep hetiang huna hian min man sak turin kan som hian atu zen zen lova athei angin alo mang thina voina po in uwa pa hun to plenga in an tel pui thei hebik takin an hena po lom thu ka soya pastor chen kan hun ser kan som thina hun ser an mang zo chi hian chuak le thina Reverend B Zazon Alai General Secretary LEKBK ye hun ser kan som hian min tel pui reng china voina hian a bik takin ane na lom thu ka soyatin ni china khan kan MLA Zaom tak kama tu soi tu khan a soi to angin hey voina hian MLA te district chungami kan kim theilova Dr. BD Chakma ti chong bia tu MLA Zaom tak alo tel theilova tin ex-MLA pu sabliana kan zinga aron tel na chan hi upapol lama tangin ani hial o Ma-Ngheta tia NGO lamai o nge ni ka helova chu tiang chuan voina amel kan han muwa ke point za na chibai ka bu kani ti chuan he Lawngtlai District lo pian theina tura kan Minister Zaom tak pu ST Rualia Pate CEM Kalai Huna Loni Pue Pronuna Mual Minliam Sante District Council kan hau tu poi mo tak te sangkhat zakwa somkwa pariat a Mizoram Sarkar Congress kai ruai lai kha ania kalaya khan keipo member LADC a
กันนี่voi khat ve na ani ya hemi chung chang an soi ho na hian voi khat chu ka tel ve a pon lama sarkar soi ni lovin pon lama ho tu ten an soi na a mar hausa ai zola an soi lain ka om ve a MDC anga ka tel ve ani awang khan he chan chin hi na sa tikin an soya kini kan la nau panaba ka MDC kan voi khat ni na khania dokan kan ki lo boka engma soi lovin kan dai thave rengani ni chi a khan MLA Lawngtlai H.Biakzaua takin aron soita kan khan hemi din huna kan lo din theina tura kan mi masate sulo situ zong te voina hian zana chibai kabu ani chutiang ani lai chuan amalam thil toite han soi ve lok du ka nei chu kumsa kha zakwa somkwa paruka MNF opposition ani lai ani ya zar kota son party office kan nei ya in chong chunga ta chuan MNF sarkar alopian huna Lawngtlai District big ni lovin Mizoram puma hian district panga hon delila tiin sang khat zakwa somkwa paruka khan executive committee in arela ma se opposition kan ni lai ania ruling sarkar umlai khan sang khat zakwa somkwa pariat tram top trepa tunang hun thawa hian kum top lama in thlan ania July tha a notification ati chuak ta a September ni som pariata hun alo ni ta a ti chuan election te alo ni chun som ta ka fa khan sarkar dinglai apetu khan engma infrastructure te ti man lovin sarkar kha in thana atla ta ka fa ngin MNF sarkar ta a sa khat sakwa somkwa pariat kum top lama in thana Congress sarkar ina he district alo buat sai kha an mani in chun som lei thei lovin sarkar thar alo pian ta ka khan kum sang hi pakhat le sang hi panni chhovel khan MNF sarkarin helaya infrastructure te alo theina turin thei to pin tan ala chhota a SDO office kha ani mai wangin helai vela yin ni tamai ka ria mitha chuan rilro chuan office dan te kha ala lang theya kha kan ring chhota khania ti chuan infrastructure kan nei theina turin sarkar lo piang kha ma aron la chhota a ti chuan ma lang na chungchang a hian hei kan president kal chuak ta pulal rang yen kolni te kha he DC office satu hi an ni a contractor te midang te nei po thong hon ni mai thea ka chiang vek chia lova tian chuan MNF sarkar lo piang a khan infrastructure thatak mayen ni china kan report ngai thlak to ang khan DC office kan nei ho hian athara chuan a thapol ani mai om mange ti turin office kan han nei chove ta a tiang chuan infrastructure puitling tak kan nei noin DC te po an loi thlak chho zut tamaya engmus kan han nei man ta a alom le a foin kan lo thleng thei he hun masalama trăng lâu là tu thế lệ mà lâu là tu thế na thổ ra khá này á cái này hiện với lại hiện chúng mình ra chú cái này dấu chầu về mê anh thì chuan department hi Lawngtlai District kan biển nuôi hiện lê mà dấu chú cái này về chầu về rất rất ta sarkar loading apiangin Congress sarkar anh em MNF sarkar anh em Lawngtlai District kan nei lo thil te nei turin ma lak chho zel ania tun hun rei lo te chunga po hian department angin panni excise department
กันดาเทตาexercise กันเนี่ยที่ชวนlegal metrology ละมาเฮียน working standard laboratory กันนั่นดาเลบกะกันพุยสุยลงนั่นเลยตั้มรีคบมายาเฮอัตลางพุยถูอิน employment exchange ที่พอฮีกันเบกันเบียกันพุยสุยเทลวะกันตุ่มเลยกันเบยเสียงอินตุ่มเทงินบาจุลากอันนี้อามาเซdistrict อ่างอันนี้เทขากันละเสียลวะเทียงส่วนทิ้งรัง district น่ะกันในโลเฮลาย infrastructure ละโลเตโปละจุดเทียงเตโปจูมาลักถูกเมกเซลตุ่มอันนี้ที่ส่วน administrative district กันละเฮียนกัน district ช่วงฮีgeographical contiguity ลวะสักลำปังบีทีอาหารเล่าวินามาฟังอิน department เองมุฮีเฮลมาจังเบียร์เริ่มจางโลเอ็นโคเริ่มจางโลมา supply department ฮีสุรการมาสาอาคารกิลำสังเอา RD block ห่วงชุ่งฮีเฮลมาเบ็ดเริ่มจางที่โลมายากิลมาอันโลดาตูนมาจวนลงทลายจังเบียร์ดิชินเสียค่ะสุรการมาสาหุ่นไล่ค่ะสักละมาอาลูปังเล่ามาตูน่าเฮียนกันหันเบย์ลงกลายดิสตริกซูอันนี้น่าอังตะกินที่มีสังาวาร์ดีบล็อกโปเฮลามาอาลูเบ็ดตัวเฮลาโคสกงละมาเฮียนละเบ็ดเริ่มจ้างเราลงกลาย DCS วินาเอ็นโคเทโลฮีอาลูมาทินก็ทั้งละมาควรลุงเลยดิสตริกเอ็นโคง่ายทัดเตโปมาเทียงชวนกันดิสตริกน่ะห่วงที่ตัวอังซีไอชวนจันกันนั่นละโซเวทีนะเฮง PWD กันนั่นตีเต PHE เตelectric เตปอนี่เสละ technical department ลำฮิจูอัตลังคุยถูอิน district ทุนไอนะอารมณ์จังลากเวกที่อันนี้เราว่า district official อันนี้เราวางอินdivision อินเซียมที่นั่นเนี่ยวางอิน PWD เต PHE เต electric เตเตียงคานกัน district เฮลายตรงกับใครข้อมเลยทีหรือว่ากันนะมุนสังเองมุสัดกันในเมกาเฮงที่โพฮีที่ชัดดานล้อมนี่กันหันที่ทีน่าเองพอละมาเพย์ชวนคิดหลังสังวาดีบล็อกลำเพย์ชวนนาทีละจังโจมโซอันดูโซกะเทียงส่วนกงรังรังอินเทียงอังอินกันดิสตริกชัวทิลดินดิสตริกคาวซิลเอเรียกันโลนิบกเนเองโมสเตทสุรการินะอะไรเอ็นโคลเมกเฮงพงปุยเนชั่นแนลพาร์คกันนันที่ยังซีเตเงยปุยซังจูรีกันนันที่เตโปเยMOU อันสิอาคาตบเฟกตัวดิสตริกคาวซิลเปตูรินมากันละเมกาเฮงที่โพฮีคุณเรลูเตอชวนเฟลกันริงเงียจุดยังชวน District Council และ State สุรการ Administrative District กันนี่นะงินโถโหนะสักตะกินกงรังงินกัลเมกเซล่ากันฝันในเมมซู ADC area กันนี่วางอิน District Council ปันนี่ลายเลยจับมากันเนี่ยทิน DC ปกติมินันโอปา SDO มุนฮีปันนี่ส่งเทเลสังเอาอังสุกันเนี่ยเตียงส่วน administration จีนีนเตียงคาน dual administration อังอินเองมุจิน subject in เซมนิมาเซอักลนัดจินออกมาโซนัดจุงจางDistrict Council area อินกงรังรังชวนฟันในนลายกันในเทปลงกลายดิสตริกเฮียมนี่อินกษยาสุวางินจันกันละเศร้าเวลาเฮียนทุเลนกษยาทีนลงกลายดิสตริกฮีมิโซรัมดิสตริกส่งประคัดซิงอันเล่นละมาปฐุมนะ population ปฐุมนะอันนี้ไม่กินกษยาทีนไอเรียโพเฮียนกันเลียนคบมายา ADC ปันนี่ค่ะอันนี้บอกว่านักสตักินมีปุยจันกันลากสว่ามีปุยตั้มดิสตริกกันนี่นาลายเฮดิสตริกบริเวณต่างกันไอเทม
mi ring an oma than chho na lama kong le lama chuan abik takin Lawngtlai West lam hi education ate health lama te kong rangin nufual na deu lai kan ni na ania a district ang le Mizoram ang poin India ram ang poin chutiang kan ni na lai chu a oma chu wang chuan malak na tu na ya akai wal thei so na turin tran kan lak chho a thu le donin ka sia a golden jubilee hi chu ala la deva Silver Jubilee hi kumsam ni panga thalai nun puitling in tran so hun chia ania mi ringa po mi kumsam ni panga alo tin so to chuan ni pui pasal nei tur poin atok thokhat viau towa in kong rang zirna chungchanga po a thlen tur chin ang a thleng thei towa chutiang ang deuh chuan kan Lawngtlai district po hi kan thlen thei tur chin kumsam ni panga chung hian enge mo chen chu rabithar kan rana a towa ma se kan valai kan thatlai hun e kan mang so don ania kumsam nga golden kan thlen me hi chuan a wai thalam pam kan ni deuh zela chu wang chuan tran kan lak thar a thu lein ka ria thil pakhat district panga honbel alo ni ta khan district to pera kan palang o ti kha kan hlau khop maya ke ni MLA kan ni ve ma dai kha ania ta chuan pu H.Biakzaua MLA ani lai ania Mamit district nen khan kan in chu viau ani atop khar tu ni kha kan hu phura chuwa chuan kan MLA zong tak lai hun mi kha thei to pin tran la turin mi rangin kan fuya motor number atak tak po pariat kan ni tre pani Mamit pariat ania tunga hian MZ08 ania 07 kan an thei kha kalai hun kan MLA te po tran an la na sa khang thil rang voina hian soi tur kan district ta na tha lo tho tu te abul lo sual suak tu te pia lama kong rang malatu enge mozat sarkar kal to ate tu sarkar kal me ka te state sarkar angle district council ang poin an oma voina hian an mingte kan soi vek sing lova an ne na lom thu ka soya tin ka soita kangin a territorial chia lo lai kan district hi geographical contiguity thatak kan nei lai ma sai ha district in mindang chatta tuipui ferry atanga heta sahi chua in kar thleng hi mararam in helama sai district in adanga sahi chua tanga a chakloka mararam atop nuwa lai district tuipui kama aron thavele ta lungpherle phungka ram kananti kalai le lungtiam ramte vatrek ramte azon chu elam rala chuan mamte le thleng ang ramani le sia chuwa chuan chaklambi khi map kan endpoint kan rethi manga kanin kalpo na hi du thu asam lova MNF kan sarkar phasaklai akhan helai PMCS wai kong kalse kan ti AOC tang hian aniama hian kalse ti chuan so ta lungtian ram zone vela tuipui kama chokzelin kalse kan ti ha ma se rural connectivity ani awangin mam te atang a thleng anga khatianga chuka tuipuya ti tur kha thingfa la tangin an penti tata kan nor te lova tuna hian sai ha district lo chuan kan kal thei ta haulo maya Lawngtlai district ni si kha heta sari lama tang hian project kan siama sari tang hian kal se ti chuan tuipui dunga akal zelanga le lamra la po akal the helam ra la po kal thei thawa kan tia a lo tling lei thei ri lova district khat ni si connectivity du angin ala thalova sia ha pal lo chuan kan la kal thei tak tak lova tha lai ro chuan
เพลงอังเลลุงเตียนอินการ์มาร์บอดดานียมอเตอร์ดูโตกินกายเทียทรากงเดียวเจ้าอังอินกันในบ็อกซี่รวยตุมาสาเต้นมาลูลาแค่นี้กันเราอมเวปอยน์กันนันทีเวน่าอินโหลดลินตักกันละปดสวกเทลว่าให้มีจุ่มจ้าเฮียนจันกันลากลานไว้ในเฮียนทุเลอินกระเรบกอันนี้ดินกันดิสตริกฮีก็ทั้งลำอันที่ละมัลติโมเดลทรานสิตทรานสปอร์ตโปรเจกต์ให้มีกงฮีโหลดลิงชมเมกาให้กันมิโซรัมซูมาเพย์ชวน PWD Highway Division ในเอ็นโคลจีน่าชวน 100% อาศัยตัวที่อันนี้เฮกงอาลูชัวตักไม่อุนุยชวนกันดิสตริกฮีกันไงคลาฟูอังอินมิโซรัมกดชัวอาลูนี่โดนตักอวางินจันกันลาอัตรุเลโดนะ administration ลำมาพอนิเซลาทีนกัน economy ลำมาพอนิเซทีนกันสิรนักกุมากงรังอินรังดังมีเต้นมินซิมหุ่นอาลูเทงโดนะจูบางอินกงรังอาชูงอมเตฮีมาสอนนราบีกันเลาราทรากันเล่นรารินหลงชวนกันดิสตริกฮีตุนาโปอบิกตะกินก็ทั้งลำอันที่ละมัติโมเดลกงลำปังอาเพย์ชวนโซลัมมีตูเตเนโมรัมโซไลเทงอินรัมตั้มตะเกียในโตเตปอินสวยเอาอมชีนาจูบางอินdistrict council point district council area ni mai baka helaya DC anga administration king ko tu te point kan district chung hum hal na konga hian kan ramle kan thil lu tam tak te hi en ko mun le zwal ta ila chuwangin kan district mangai thei tu tur he midang anom chuang lova keimani ho kan ni mai awang hian tun dim huna chuan amangai tu le alai na tu tur kan ni na he thei ngil lovin thei to pin tran la thar zelila he Lawngtlai District in Silver Jubilee alo thlen na ni kan man atang hian kan riru le kan ngai tu na te kan ram le kan nam tan kan district tan in lan thar chuk turin kasomin kangen du chu ani kalome kan khwal lian chunga thu soina hun thatak min nei saka wangin lom thu kan soye kan lo ni khan a thok tu te kain up khe thei lo wa sab division ang tho khan thin long kan phuta wangin sab tong te kan thiam lo ma phua hel chia na chung sa ma te po sarkar ha report ngai te alo oma ta chuan kha kal ta kan ha si putan hi nga kha kan pi HF azote en tin le the hai ti sap tong ni kan sia kang tin ka va ti ane chen fu ti lo ti mai ro tia kha ti kan sap tong la ba kha ni kan ha sa an fa de ben zo fu ti kha the hai ti la ni om ta ka ni so ti ang de tho de chuan in report te kha kan siam kha ni cho tiang khop kat di lain tu na hian Lawngtlai chu di sing ro pui tak mai kum som ni le panga lo le the kan ni ta tu na kan borsa zo om ta po estalving tam hu na khe te he hu na lo theng te po hi thil lo mom ta kha nin ka hia ti suanin pension atama tu soi om sun kan ve February ni sum ni le par reat sang ni som khan ka pension nu hian kan pu ten kum khat thok le rong bin ti kum khat ka thok le ani te Lawngtlai DC alo din khan manin faklam ni lovin DC masabe puan jau ku khan DC office sai DC Lawngtlai staff le sai staff sum sang in chenan sum sang ate khan committee ne suda a be khai min hoi ve ani kha te khan ni in faklam pho do be kan khai pa va ti te kha kan soi do
tin voi na hian he kan prosap zom tak souvenir committee som na ngai poi mu apu kan khoi tu te NGO khoi tu te Mizoram upapol te lai upapol te kan kal khom hi he kum som ni pangatin kan soi moi na ani hetiang zel hian kan prosap hi toy om zel tu ko in kan in so mani kalome Chief Guest H.Biakzaua, Honorable Deputy Speaker Mizoram, le Hodozong Zongte, le Kanzawain Mingin Patianhena from China Clan to Reverend B. Lawngtlai General Secretary, LKB, le Zongzumte Hena Kepo, He District, Hongnani H.Biakzaua Acheu, Chun Al. Hedat local chunchu kepo he sangha zakua somkua pariata Lawngtlai resident precinct ka om ani chuma chuan saiha aka trina chun kan hotuin kan provincialin Father James Nang Lawngtlai kalin Lawngtlai resident precinct omang atia chun 98 tangin kepo heta ka oma chun he district kamangai he district achwan enge masuna thamta kuma district home niwa achwan hospital te education institution te office rang te nein kan kalzelani mase tildang tamtak kan mamo chuthila achwan hotu te lekeni gan sabain lungrual takin na kantokanga patian malsomna nen chuan Vawiin patian na lom tu kasaya achanju patianin malsomna tamta kantan apaya he district thar chu malsomna ani chuan kan DC te mitam ta khata na tok tu te chuan kan Pu Abraham additional deputy commissioner soyangin he office chu DC le hotu de tanchan lovin keini mi puizong sundata office nia keipo voitam ta khata hian mamo tul angin ka local trina mamo te dong trina chuangin lungrual takin kan kalzelanga he district development chan kan na takan lungrual takin na kan to kanga chun pachana na lom tu suichingin he district tan malsomna atharin ka dile kalome Zungang zinga chuan kha kan ngai tha kang khan Labor Employment Department kan ti te hey legal metrology weight and measure kan ti te po hi tuna hianin inspector pakhatin min thut niin kathia district pa ngai anga chuanin assistant controller anom thina ni zungang chuanin district hi khalama khan ne takin trangkai takin minen kolthin ani atin kan han ngai thak zinga khanin natel in kathia social welfare department hi Lawngtlai kan la nei lo sia ha khian min opa anni ho department hi hei upalam te minen kol tu hian ni old age pension kan ti tarhlo kan tiang kan lak ang hok te hi an mani en kol hi kan nia wangin tuna hian sia district ka tang khian engkim hi
Lawngtlai hian kan tonga kan pia a an mani ne na tang khian thileng kim hi kan la muin min la en kol ani ral khata tangin hengang kunga te po hianin kan district hian mason na tam tak anei lain mason le na turata na kan ho tu te hianin tran han la le zuar selati kha lom thu ka han soi rualin thu cha ang poin ka han soi ria kan ngai tha kang kha kan DC kan Port South Office hi mi puin mamo kan nei zong ti thei deu tho kan cha khai tul kan lam na hun ania thok tu te an hoi homa an fele ema dor an nuama hetiang ang hi hun kal le zer tura po kan DC Office staff hotel thok tu zong te ni chun zom zer tur po in MUP hian kan nge na kan district mi pui hian kan nge na kan be sei zel ani voinia hian lom thu ka han soi ve hrim hrim ani ka lo me hun pek kan ni chelo nai bin han ko wa voinia ang hindi poimo hun poimo nia voinia hian han din suata ka chuan Lawngtlai District mi pui zong Chakma District Council area te Lai District Council area te le sub tribe zong Pang Bom Lai Chakma kan tiang chi len nam dang kan cheve la Lai District mamo sang lave tu te le dong song tu te kan zavai Silver Jubilee ani hi voinia hian masaberin ka soiduni voinia hian kan tamlo na in TV lama te an cover thoin kan ringa chu wang chuan ngunlin huwa tanga pang huwa zo cha chua tanga thingka laifa le nam dang ke mani jing cheng ke zong Silver Jubilee hian Silver Jubilee chi bei buk na Central Wale mingin kan buk ve tua ti chuan helai ka lo din chuain lom tu soi du kan nei chu kan district chunga India ram mun thang atang te in hey send all India service post te kan nei ya tin Mizoram district mun thang atang te in na awangin kan district chunga thathokin mitam takan oma voinia hian abi takin kan deputy commissioner le athopui te hatiang program lo tlin tak sung sai tak in boss sei thei awang hian chunga lom thu kan soidua Silver Jubilee te Golden Jubilee lawmna hian kan lo tel ve to thina program te le song dur chung chang ate po hian a fel fai moin soi sel kai lo hian ni mo du em ya voini anga hian ril ruwa thil tam tak district anga kan tak cham na deu te po soi chak chuam rolin a hun ani lo wangin Jubilee kan lom ta wangin kan van nei na kan lom na helaya district kan nei awanga ham than na kan don na te kha kan ril ruwa khe phop ti la voini da hi chuan kan district nufual bel kan chief guest poina soi to angkhan district kil khor bel nama po nam nufual bel kalkom poina tan tlang theilo voini ang bo generator ni leng man ngai na district kan ni kha amai ro chu district awang hian keini te po kamis te kan have to ta kum som ni som thum kal ta kan helai district berzian an thia lunglei po zan ria kan kal thin lai te kan thia chung zong kara chuan Jubilee kan lom dia ka soi du chu Lawngtlai District hi Mizoram mai ni lo North East mai lo India ma district boy bo hi ala ni nge do na chumi do chuan district mu puite kanin bo sayang India ram policy kal phung kan ria kan van nei zia pakhat han soi ka du chu partition line Myanmar emo Bangladesh amo om thei reng kan ni voinia khovel ram din huna Myanmar din hun kan ria Bangladesh din hun kan ria voinia chon khovel ram chak banga thangila chung zing ram pakhat India ram sarkar nuaya kan oma tin India ram policy kal me kan en juan kumina G20 te Asian summit te kan en juan
Lawngtlai District hi India ram policy na hoi ni chuwang chuan Vawiin kan Jubilee a hian kan lo fuala te thengil photila kan ma lo eng tur hi thirila kan fa te po chu tiang do chuan fui ila kan district hianin Asia khomol pui Asian ram kan ti hi a kongka ani don awangin chung huna hinbo se tur chuan district a thok official thok zong te le mi pui te tan la so turin central wailem hingin toy tein long thu soi pain kan chak chho ve ni kan lo me kan khual lian le officer helai huna local te em te le NGO lama kan tho pui zong te Silver Jubilee H.Biakzaua kabuk rual chawun kan bulami chau kha Silver Jubilee H.Biakzaua in buk turin kutin tlai turin kanin nge nin kanin som masa ani kan kiami chau ta kha Silver Jubilee H.Biakzaua in buk ang Vawiin hi kha kan hotu tenan soi tam toa him nani ani ilhimang ilomang ni china han kan pensioner khan subdivision kan omlaya kan English thiam lo zia kha soya adik viawani subdivision kan omlai chuan computer hi nge ni po kan thelo kan khiat dan chuan computer tu ama in kim ti theya kan ngai ama ro chu khove la ron chang ka nga tu nai ro chuan mi ri tel lo chuan computer po en ma ni chuang lo khalai huna chuan typewriter oma ni china kan pensioner kha subdivision huna typewriter chu thiam karani manai chuan typewriter kan chuta spelling pakhat kan ti dik lo chuan paper kha pai top ani top mai ni carbon ne adang thun that le roll that le angaya tuna ero chuan Lawngtlai District po kan lo chang kang ta computer kan chu chuala ni point chop le chilin computer kan ti che theya kan thil chu chual te ka chu tiang khop chang kang Lawngtlai District hi kan ma thu soi tu te khang kan du fual an tia ani na china amaro chu subdivision hun te ka ngai tua subdivision staff kan nia amaro chu kapan ne subdivision a hian ko meu lo sai ha kan ko thina sang kha ko som ko pa ko karon chuk chuan helaya subdivision na noya lo thok ta kha anin ti thu em minute pumwa na te po khanin ani da dik taka chuan an du lam himin hoi tir remot mai ni chuti ang chuan kan oma amaro chu thil hui te chon ralta ngai te un lo tharta tia mi hui pia an chola an pensiona an kum alo upa sorkarin kum somruk pensiona siama chuwang chuan keini ho po hi chol hun kan ne yang golden jubilee chu kan mang thei to don lo eng po ni se tu na la thok mek la naw pang te English thiam tak hian he Lawngtlai District tan hian ma son na in khen thei ani ti kha in hria apoi mo le in ka ria sikul in voi thum tan her ro ti hi kan jep te to pai min je tira ji mutirong atia in thelo re na chu tiang nuaya sei lian kan ni awang chuan ke ni ho chu English bo tun thleng hen kan thiam lo ani chu wang chuan tu lai thang thar te English thiam tak le thil mang chang computer eng kim thiam tak DC Office a thok te hi na sat taka chan kan la ka he di chiktan hian ti thei kan nei ni ke hi ka poimo berani ti na bil ru he district hi kata ani ti na bil ru kan nei hi apoi mo tak meu Vawiin department atanga local zong head of department te point churil ru chu kan nei he Lawngtlai District hian enge min pe kang ti ai chuan hoi Lawngtlai District tan hian enge ka ti ve thei ti kha kan ngai tua tlan
poi mo hle in ka hlia a voina pensioner te an rot kala kalung an tilenga helaya kung som hi chuang kan lo thok langa chung ho te mel kan hua then khat kal thei lo chung in he Jubilee ngai poi mo an ron kal ka mu te khan lom om katia an chunga lom thu ka soi tak me ba voinia hian him le lo taka hem hun hi mang thep turin Jubilee mingin in he na ka cha du chu ani e kalome kan hunin azir lawa kan shiveka itun kuma hian in Mizoram Legislative Assembly election 2023 kan state in a phase don Vawiin election hian in DC Office tinte district na kan boy chu mi Vawiin kan pute kan pite nan lo soi to angkhan September ni som pariat ani taka po kan lom thei ta lo khani a voin ni a hian in lo thei lovin kan postpone kha angaya amai ro chu voin ni a min nge hun chep takara kan program duan te min ngai poi mo saka mi ron tel pui tu te zong zong chunga lom thu kha kan han soi le do a